thata Motho dumela re ga sa ka thamalalo go tswa tropo kgolo Gaborone nna ke kgomotsego o tukile mme Tshepiso Sekolo ke ena ranolang ka puo ya diata ha re tsena mo go tsone gompieno letsatsi leno le tshwaragane le gompieno tota lehatshe leno le tshwaragane le a SADC le ta simolodisa phuthego ya mahatshe a kgaolo ya borwa jwa Afrika ya tsa kgotetso phuthego e leng ya ntlha e tshwarwa mo SADC e ta phutha baitsana pele ba na le seabe ba mohama wa tsa kgotetso go ta go amogana megopolo ka go batla ditharabololo tsa dikgwetho tsa mohama wa kgotetso phuthego e gape e ta rotloetsa tirisano mmogo ya bana le seabe go netefatsa ha go salwa morago mananeo le ditsamaiso tsa kgotetso tse di dumalanweng ke mahatshe a SADC Dr. Advocate Maboko o soletse go bula phuthego eo semmuso. Now this gathering is not just another conference. It is really a movement and a call to action and a bold step towards sustainable energy and resilient energy production for this region. As you know, Southern Africa has been plagued with energy deficiency, and we are making a really bold call towards production, particularly looking at the resources that we have. Mothusa Tona Renda Bagaolathe o gateletse botlhokwa jwa go bereka ka thata go rula mo seemong le go tswa ka maano a go itabaganya le diphetogo tse di harahereng hamawa tsa ditemane mo nakong eno jalo a rotloetsa bodiredi jwa moepo wa jwaneng gore ba seka ba kgobiwa marapo ke seemo seo mme ba lebe e le tsela e ka ba thusang go hetola dikakanyo go tswa ka methale ya go hetha le go godisa itsholelo ya lehatshe leno Mothusa Tona o buile se kwa jwaneng ha bua le boeteledipele jwa moepo wa jwaneng Gilbert Mogorosi ka dintlha Mothusa Tona o supile ha tshwaragano magareng ga puso ya lehatshe la Botswana le khamphani ya DBS Group e nnile le seabe se se bonalang mo go ageng itsholelo ya lehatshe leno jalo a rotloetsa bodiredi gore mo nakong eno e seemo sa mmaraka wa ditemane se sa itshetlelang ke nako ya gore bo batle ditsela tse dišwa tsa go godisa le go nonotsha mohama wa ditemane. All of you are accomplished engineers, well certified, high academic attainments. So the country looks to you as a collective to provide leadership. The country looks to you to provide solutions that we seek, to reimagine ourselves, to scale heights that we haven't scaled before the country, until Botswana in particular is able to reimagine, especially in the face of the diamond slump. Perhaps Botswana can begin to assert and say that we refuse to be placed and inserted and embedded in a particular place of the value chain. We demand and insist as a matter of survival to place ourselves in other parts of the value chain. Mookamedi wa moepo wa jwaneng o na a supa ha ba itumelela tumalano e sa tswang go dirwa magareng ga puso ya lehatshe leno le khamphani ya DBS Group. Moepo wa rona ke open pit a ka ile open pit yana mme hela open pit ya rona e hela ka 2034. After 2034 ya no re tebe re tsena underground re ira mo go underground mining mme underground mining e setse re simolotse last year re simolotse ka mo go bidiwa go underground early works re phuntse gone mo open pit e setse le teng mme ya gore ngwaga o setse o hela e be re ira box cut ya no re ira yone underground re phunya re le ha godimo mme hela yone underground ye estimation ya rona ke gore ye go rana until over 2050. Go lona letsatsi le Mothusa Tona o ne gape a kopana le bagwebi ba ba botlana ba toropo ya jwaneng go gatelela le go lemoga botlhokwa jwa tshwaragano magareng ga puso le mohama wa bone. Gilbert Mogorosi, BTV News, jwaneng.
Tona wa ofisi ya Gatautona re Moeti Mohasa a re le ha seemo sa merwalela se tokahetse mo go bonalang setšhaba se tshwanetse sa tlhaloganya gore lehatshe ga le ise le halo le seru se sentseng se le wetse. A re mo nakong eno metsi ya akaretsa motšhudi le mahelo mangwe mo kgaolong ya Kgatleng le Tlokweng a santse a raletswe ke merwalela ka jalo go le botlhokwa go ipabalela ka dinako tsotlhe. Ha le kodisa setšhaba ka seemo sa merwalela, Tona Mohasa o itsisitse setšhaba ha go tlhokagetse motho a le mongwe a tsisa palo yotlhe ya ba ba tlhokagetseng tateng ya merwalela kwa go bogera bopedi. A re morago ga go thodimela seemo, puso e tsere tshwetso ya gore dikolo di bulwe ka la bopedi kgwedi eno ya Tlhakole e le 25. Re itumela go le itsise fa dikolo di tla bulwa ka la bobedi. Kgwedi eno e thola malatsi a 25. Re rotloetsa batsadi le batlhokomedi ba bana go tlhomamisa gore bana ba ya dikolong le go boela malapeng ka pabalesego. Sengwe gape se se nametsang pelo ke gore ditamelo tsa rona tsa botlhokwa di kgonne go itsetsepela ka gore phatlalatso ya motlakase le metsi e kgonne go busediwa mannong. Dikokelo tsa rona tse di sa tswalweng, dikokelana le dipatala tse dikgolo tsotlhe di buletse ditirelo le fa gone go tla nna le kgoreletsego fale le fale. Puso e lemoga botlhokwa ja go sedila ba ba amegileng maikutlo, mme dithulaganyo di dirilwe ka ofisi ya bomolaodi go netefatsa gore ditirelo tse di nna teng. Ka kutlobotlhoko re latlhegetswe gape ke motho a le mongwe a tisa palo yotlhe ba ba re tlogetseng kwa go bofera bobedi go tla mo nakong ya gompieno. Re sale ho lentswa metsi a letamo la Gaborone a tsweletse ka go kokobela go santse go le diphatsa mo banneng le dikgwebo tse di mapapi ka jana metsi a santse a tshologela mo nokeng ya Notwane. Se se tlhagisitswe ke Tona wa metsi le Bono Re Onnetse Ramogapi ha ile go lekola seemo sa letamo leo. Company ya metsi ya Water Utilities Corporation e tlhalositse ha selekanyo sa metsi ko letamong la Gaborone se hokotsegile ka 2%. Monica Setshwala ka dintlha. Go tsere malatsi a se kaela gore letamo la Gaborone le ne le mo selekanyong sa 35% le bo le penologa ka mabaka a pula ya bošeng e bakileng merwalela. Mo nakong eno ba khamphane ya metsi ba ka ya ha letamo leo le itemogela phokotsego ya metsi ka 2%, mme hela le tsweletse ka go tshela mo nokeng ya Notwane, sengwe se se santseng se ka baya banni le dikgwebo tse di gaufi mo diphatseng. Le se ka la khamala diete di a go godimo le re ao ya nne ka re la go tsa selete la go godimo ka gore ya ke ne ke bua sentse re sologetse gore go nne le go tshela mo gongwe gape ga matamo a manyenyane a tshelang kwa ya no ke selo re Batswana ba se ka ba tsaya gore gongwe go iketile hela go a hela la seemo se lebegang ke te sa ritibala ka go lebile metsi a ka tswang a le mantsi ka teng go santse go le diphatsa gore ba boele go wanne matshwa a teng go tla re rotloetsa gore bana mo ba itse ba boele ka gore re ntse ra sekaseka le ba re dirang le bone ba National Disaster Management Response Team. Se re se lemogang ke gore letamo la Nnywane le le gore le sala gone a maphakane le mo 103%, mme le oketsegile ka 2%, gompieno tsamaya mo 105%. Go ra re gona le koketsegonyana ya metsi a tsenang mo Nnywane, se se supa gore metsi a tsenang ga lona a tla oketsega, mme re bona ke tona ntse a fokotseganyana. E re ka dipula di santse di solofetswe, khamphane ya metsi ya re setšhaba se se ka sa tshoga ka go itshetela kgotsa boleng jwa kago ya letamo. Ngwaga le ngwaga re inspecta letamo ra le maintain, re dira gore integrity ya lone kana boleng ja lone re bo somarela. Go tlhalosoga ka mabaka a ditumalano le mafatshe a sele go leka go tshegetsa metsi go le gongwe e se kgang e mothofo ka jana metsi a tshela kwa Limpopo. Re na le tumalano e bitswang go te Limpopo River Basin Commission, Limpo, e leng gore mahatshe a e leng gore go ba bitswang go te riparian countries a e leng gore noka tse di tsamaya mo gone ba na le tumalano gore ra o tsamaisa jang dithulaganyo tsa nokae a kwa kgana metsi otlhe ka gore le ba go pele ba a tlhoka. Le rona gape re na le dikakanyo gore ha metsi a me a ntse a tala re sa tseye otlhe a bo sa face water la mangwe jalo a tanyela e le merwalela hela tswakwa gongwe re dire sengwenyana se e leng gore ha re ka ga ko tase e le letamo hela e leng gore le ko tase gongwe go ka re thusa, mme mo e sentse e le mo go teng ke
brainstorming. Setšhaba se gakolotswe go tswelela se ithokometse ka jaana letamo le le santse le tshologa. Monica Satshwaela, Botswana Television, Gaborone. Mo maitekong a tsweletseng a go laola metsi a bakang go tswalwa ga ditsela ka go thiba ga mesele ya kgopometsi, tiro ya go kakatolola noka ya Segoditshane e simolotse. Tiro e tla lopang 100,000 pula e dirwa ke dikhamphane tse di ithaopileng tsa lefatshe la China tse di gwebang mono Botswana. Tiro e akaretsa go ntsha leswe mo nokeng eo go tswa hela kwa Block 5 go tsena ha Mass Media Complex go hetela kwa sekolong sa Maoka. Go ka katolola noka go bolelwa go tla thusa gore metsi a elele a sa kgoreletsege, selo se se ka kganelang merwalela. Metsi a tseneletseng batho mo malapeng ha a tsenela batho metsi mo malapeng hela a dirilwe ke gone gore moalo wa one kana ka ha ntseng a ela ka teng a na dirwa le ke yone noka e le bonang e itsegeng thata ka Segodisane. Jaanong gore noka e tetse mmu, e tetse mothaba, e tetse seretse, e tetse lomele tlhaka ka gore re kopile thuso re mo Batswaneng mo dikomponeng tse di ikemetseng ka nosi mme re bone ba ba China Commerce of Chamber ba tla go rona ba tsile go kopa gore ba ka re thusa ka gore re bone ba ntse ba gweba ba dira ditiro tse di mo lehatse la lona la Botswana. So as you can see, these all the equipments working on the site is from our Chinese Enterprises Association. After the meeting with the local government yesterday, we decided to taking our efforts to help to clean up all the stock along Segodisane River. And all this project maybe cost hundreds of thousands. Also, we can finish in a week. Ofisi ya dibetsa tsa tholego e sa tswa go abela batho ba ba milweng ke merwalela mo kgaolong ya Kgatleng dithuso tsa dikobo, metsi, dijo le materase. Batho ba ba kopetsweng boroko kwa dikolong ba ka tshwara dipalo di heta 200. Mo Palamente wa Motšhudi West, Mme Unity Dau le wa Motšhudi Central, Re Mpho e ne le bangwe ba ba neng ba amogela dimpho tseo kwa Motšhudi Bošeng. Ra leboga tota ka ha puso e dirileng ka teng go tla go thusa ba ba wetsweng ke sego. Ba bangwe ya ka re bua le wena ga bana dijo, ga bana diaparo, ga bana le dikobo, mme ka ha re bonang dimpho tse dintse ka teng go na le ba batla ga dimiwang pele e nna bona ba ba gopolwang. Ke ra gore merwalele mma ga gona ka re ka itlhokomosa ya bonwa ke mang le mang. Tota la gompieno se se tlhokagalang ke gona gore batho ga ba leng teng ka re ba tlogetse malapa a bone ba kgone go robala ba kgone go ja. Yana ra leboga mme gape nne ke tseye sebaka se ke leboge Motswana mongwe le mongwe yo ntseng a tlisa thuso ebile ke re o seka wa inyatsa o seka wa itsapa yone thini yone e le nngwe ya tlhapi ga o itlisise ga molaodi ya go ha mongwe sengwe tota noka e tlatswa ke melatswana. Maseemo ga se se re itebale mo re ka reng batsadi ba boele ko malapeng malapa a bona santse a le mo metsi mme go tla re kope puso gore dikolo di nama di ntse di ba re tshwareletse re bua le puso gore ka kwano ga re se re ne mo seemong sa gore go kaiwa dikweleng ka gore ke gone go batho ba ba tshabetseng teng ke bua ka batho hela ba heta bo 600 ba e leng gore ba mo dikweleng tsa rona ba tswang mo thoko ga noka. Dikompone tse di ikemetseng ka nosi di tsweletse ka go supa mowa o monte ka go abela ba ba milweng ke merwalela e sa tswang go heta. Company ya Zak Construction le Gaborone United Football Club e abetse ba ba amegileng dijo le materase a le 70. Ha amogela dithoto tseo mothusa-tona wa ofisi ya Gatautona Mme Maipelo Mophuting o lebogetse ke monokeng ya dikompone tse di ikemetseng mowa o monte wa go thusa ba ba hudusitsweng ke merwalela ka ditamelo tse di taba thusa mo nakong tse di thata. Tona Mophuting o tlhalositse ha dithoto tse di sa thusi Batswana hela mme di imolola puso ya lehatshe leno. Mo nakong ya gompieno ba ba milweng ke merwalela ba beilwe mo mahelong a thopilweng go nna teng. Mogolwane wa Zak Constructions Re Thapelo Mothusi a re go aba mo go ene
a re go a ba mo e ne e le go araba selelo sa puso sa gore Mahama o ikemetseng o tsenya letsogo mo go thuseng ba ba amilweng ke merwalela. Tona Mophuting o ne a gakolola Batswana go nna kelothoko ka seemo sa merwalela se santse se beilwe leitho. A gatelela gore batsadi ba tlhokomele bana mo metsing a dipula. Ke a leboga. Nyamemme ke tsena ko tota go le leboga ba sa construction alongside Gaborone United. Business community continues to come forth and show forth compassion towards rona Batswana during this very troubling time. Dimpotse tsa lona, they will come a long way, they will go a long way rather. So re ntse re tswalla hela re rotloetsa other partners from the business community le Batswana hela ka kakaretso to continue to serve during this very difficult time. Me tota hela a me mahoko ga mantsi Batswana betso ke gore re tswella hela re itlhokomele re lebelle bana ha dikwelo di sempi go positswe yana. We must make sure gore bana ba rona they are safe. Re ba lebelletse, they must stay away from the troubled areas, from the flood areas. And this situation is going to pass. Collectively, we will continue to hold hands until we have overcome. Once again, so release the construction and Gaborone United. Steady food combo for 70 people, 70 families and 70 mattresses. Go on go tla go ha batsadi ha gore ba le bona ba go thusa ka ba thusang ka teng kana re rotlhe re tsemo sa dipula tse di nileng gore gona le ditlhokego tse dintsi mme rona ka re le Batswana le rona re tlile ka tsone dikhombo tse gore re thusa re ka thusang ka teng ka jalo minister ke tla go nela mamphemphe ke a dikhombo emma ke rice ha, then I have tomato sauce emma le jalo tse di jang tsone di tomato tse di tshwereng le ke re ka le tsalo emma ke tsone tse ne re tsila ka tsone hamma. Motho ya tshwara le mo go bontse boikantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana re ntse re le mo go tsa merwalela batho ba gantsi ba heta 104 le ba motse wa dikar ba le 496 ba baneng ba hudisiwa mo malapeng a pone mo bekeng e hitileng morago ga gore malapa a pone a tsenelelwe ke metsi ba letse ba golotswe go boela malapeng a pone se se rurihaditswe ke mokwaledi wa komiti ya dipetso tsa thwalego mo kgaolong ya gantsi Dr. Boitumelo Molefane yo tlhalositseng ha ba netahaditse gore malapa a babalesegile gore beng ba one ba ka boela go one. Angela Enosa ka dintlha. Malatsi morago go tshabela metsi a neng a tletse dijarata batho ba hitileng lekgolo go akarediwa bana ba letse ba hile tetla ya go boela malapeng a bone go lebile gore malapa a setse a phaphaletse le yone pula e emisitse go tshologa. Re ba busetsa go ya ka thulaganyo le lenaneo lone re sena go nna re bona gore nyamme o re heditse ka assessment so ga re ba tseegela ka mogoro re ba tsa ka bongwe ba re heditseng ka assessment le bone re ithutile go le gontsi tota gore go simolla hela ka ha gongwe re rutang batho ka teng gore ba gejang mantlo a go tlase thata ke bone bothata gongwe re seka le sekele gone dipeo tsa rona ka gore o itlhela le gore dijarata tse dingwe di beilwe ha e leng gore ba ditso ha ba supa gore go kana mme ka tlhole go hela e ne le molapo kana ile mogobe ka thuso ya Mahama o ikemetseng mongwe le mongwe ya gae ka mophuthelano a dijo go ba tshegetsa mo malatsing a tlang ha ba santse ba ithulaganya. In total we have 1464 people affected by the floods mo kgaolong ya rona gantsi mme ha re isa go di householding ke 300 jaanong tota tse la gompieno ke go ba busetsa ko malapeng gore ba ye go tsweledisa matshelo a bone morago ga yone tiragalo ba senyegetswe ke dikobo ba senyegetswe ke diaparo ga rena go ipona tsapa go tswela re ntse re ba kopela dithuso le go ba lekola mo malatsing a re tabo re ba bile ko malapeng ra go tswela gongwe re ntse re kopa bo mabuipelo go ba rona gore ba ba etele ba thomamise gore ba kgonne go setla le ha gone santse bana le ke tsaetsegonyana mme hela ga bo motho go thebe phatswa ba puso ba setse ba re thusitse gone go ga go ema metsi ba tsa go gopa metsi yana metsi a setse a khadile ka mo ke leboga modimo a ke ile ka ko lape ke ithetse le gore go omile gone ko lape
Hile dijo ka mo ke leboga dijo ba bangwe ba rona pula e tsere dijo e netse go metsi mo malape ka go harologana. Lekoko le ne le mekamekane le go thusa setšhaba go ba inola mo merwaleleng la kgoletse tiro e ntle e ba e dirileng go netefatsa ga batho ba tlamelwa le matshelo le dithoto di babalelwa. Angela Nusa, Botswana Television, gantsi. Mo pegong e nngwe lephata la banana le bong la re le tsweletse ka go ntsha maduo mo go rutwentsheng banana ka ga ba ka tsamaisang dikgwebo tsa bone ka teng gore di itshetele ka ga tlase ga lenaneo la Youth Development Fund. Se se boletswe ke mogolwane go tswa ko lephateng leo kwa Phalape re Mpilombo ko kalosong ya malatsi a 5 ya banana ba le 56 ba ba neng ba rutwentshiwa ka tsamaiso ya dikgwebo ke lephata le ka tshwaragano le Botswana International University of Science and Technology. Ba ofisi ya lephata la banana le bong mo kgaolong ya Phalape ba re fa e sale ka ngwaga 2019 ba setse ba kgonne go rutwentsha banana ba le 240 ba ba tsweletseng ka go dira bontle mo dikgwebong tsa bone. Rembo a re se ke kgatelopele ka ebile dikgwebo tseo di tlhametse banana ba bangwe ditiro. Ne re itemogetse gore bana le botsipa ba abused ba gore gongwe ba ka re thusetsa banana ba rona ba ba mo dikgwebong ka dithuto tse e le gore di ka ba thusa gore batho ba kgone go tsamaisa dikgwebo tsa bone sentle. Mo banane ba re setse re ba rutile kana ba re setse ba tseneletse yone lenaneo lonele. Tota hela bontsi ja bone dikgwebo tsa bone di tsweletse di a bereka gongwe dikgweto ga le di teng mme hela gone go a supa gore ba na le kitso ya go tsamaisa dikgwebo go tswa mo go one training ya go nna jaana. Ba University ya Biost ba re tshwaragano ya bone le ba lephata la banana le bong e tla tswela banana ba mosola ka jaana ba ba fa dikitso tse di botlhokwa tse di tla nonotshang maitemogelo a bona go tsamaisa dikgwebo. The objective actually of this year's training is to equip participants. Maikaelelo a ithutintshwa ya monongwaga e ne le go tlhatlhelela banana ka dikitso tse di maleba gore ba kgone go itepatepanya le dikgwetlho tse di tlhagogang ka jaana seemo sa kgwebo se nna se fetoga ka dinako tsotlhe. Environment, and each time that market environment is changing, we also have to change our approach. Bangwe ba banana ba ba logileng ba ne ba supa boitumelo ka ntlha ya botsipa jo ba ba amoleng mo thutuntshong e le gore go ya go ba solegela molemo jang mo dikgwebong tsa bone. I'm very grateful that I got to meet the academics from BUST. Ke motlotlo ka go bo ke kgonne go kopana le bo maitsanape go tswa kwa University ya Biost go molemo ka dinako tse dingwe ga kopana le batho ba itseng o bo ithuta mo go bone ka jaana ke tla kgona go ya go dirisa se ke se ithutileng mo kgwebong ya. I want to now, implement everything that I have learned. Mostly men na se ke se ithutileng se leng gore ke ne ke bona gore ne ke se thoka thata mo businesseng ya mo se record keeping ke kgonne go itse mo gore the reason why ha ngwe itheleng ka ra gona madi mo businesseng a helaela mo renteng a helaela mo disalaring tsa babereki ke gore ga re keep track ya gore re tshwara bokae jang e bile ra dirisa jang. So I don't know if ke di question tse leng gore di ne di le informative thata e bile di a go nthusa thata mo businesseng ya. Banana ba gakolotswe go nna ba kopa bogakolodi ka dinyago tsotlhe fa dikgwetlho di ba feketsa go na le go phuaganya dikgwebo tsa bone. Go itsone sa keng Botswana Television, Phalape. Go tsone sa keng o di wetsa ka tsela ntseng jalo gore jaanong re tsetsa metshameko le City ke a gakwa a eme a le malala a laotswe. Matlametlo ka kgomotsego o tukile motsana ba tso sebaka jaanong ke sa dikgang tsa go tsa metshameko ke bitso hela go te City ke a gakwa mme dikgang tsa rena di eme jaana. Mokwaledi wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association Ratile Morapedi a re lekgotla leo le itemogetse kgolo ka la amogetse maloko a mašwa a le 13 mo phuthegong ya lone ya bošeng ya ngwaga le ngwaga. Morapedi o ka ile fa seo e le sesupo sa gore motshameko wa table tennis wa nama lefatshe leno ka bophara le go akaretsa mongwe le mongwe e bile o na le bokamoso jo bontle ka bontsi jwa maloko a mašwa e le a tswang kwa dikolong. A rutlwe Victoria Dakin. Morapedi o tlhalositse fa maloko ao a mašwa a 13 mo godimo ga 10 a ntseng a le teng bontsi ba one e le dikolo mme seo se tla thusa go godisa motshameko wa table tennis go tswa ko moding. Bontsi ja bone ke maloko a leng di preschool le di primary school, na le di secondary school and some corporate
entities like bo Plasonic Diamonds, bo Botho University. Tota re ne ra itumelela seo go amogela maloko ao. Mo godimo ga moo lekgotla la BTTA le kgonne go tshegetsa dikgaisano di le mmalwa di tshwana le Continental Hopes Week and Challenge ga mmogo le 2024 ITTF Africa Youth Championships le ntse le ne le apesitswe kobo ka letshoba ke dikgwetlho di tshwana le letlhoko la madi. Se se neng se kgatlhisa ke go bona e le gore jaanong re setse re kgona go bereka ka dibajete tse di ko godimo do re sena madi mo letloleng a kalo go supa kgolo mo ditirong tsa rona tse di tlhokang madi ene le go kgona gore re be re representile dibuka tse di dupilweng up to 2023 tota ke phitlhelelo e ko godimo ene re dumela gore go ya pele re tla tswelela re ntse re nna le tiriso ya madi e responsible le go dupa dibuka. Tse dingwe tse BTTA e pilafatsang ka tsone ke koketsego ya mananeo a lone a go tlhabolola motshameko wa table tennis go tswa ko moding ka lenaneo la Mini Table Initiative ko mafelong a mangwe a tshwana le Maung, Letlhakane le Phalape ga mmogo le go simolodisa lenaneo la re ba bona ha ko Mabela a Pudi. Go ya pele BTTA e ikaelela go godisa botsalano le barotloetsi ba bone le go godisa talente ya batshameki ba ba tswang ko tlase gore ba kgone go phadisana mo dikgaisanong tsa mafatshe. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. mme fa re tsena mo dikganyeng tse dingwe Cheludo Monyai a re go tlhotlhwa ga gagwe jaaka leloko la Women's Rugby Advisory Committee go ya go thusa go ka godisa kemedi le gore lentswe la bomme mo mererong ya motshameko wa rugby le utlwale ka jaana ba ntse ba saletse kwa morago go tlhophiwa mo gaga Monyai go dira ditso ka ele motswana wa ntlha wa mme go ka nna leloko la komiti eo e tlhophang maloko morago ga dingwaga di le 4 go tswa mo mafatsheng a roba bongwe mo kgaolong ya Afrika a rutlwa Pakostereke. Cheludo yo golagane le motshameko o e le moithuti wa lekwalo la bone kwa sekolong sa St. Joseph's College o solofeditse go bereka le maloko a mangwe mo komiting eo go tsholetsa serodume sa bomme. Right now what we are trying to do is go leka go mentora bomme ba ba tshamekang le the admin side of it. We're trying to produce quality female coaches, quality female MOs, quality female medical teams. Lefatshe leno le na le sebaka se se lele le sena setlhopha sa setšhaba sa bomme sa rugby. Seemo sa motshameki yo wa pele wa ditlhopha tsa UB Rhinos le Cannon Jaguars sa ikiteileng ka thupana go se fetola. Right now where we are at, we trying to fix things. Re leka go tokafatsa seemo seo ka go tla ka metlhale ya go anamisa motshameko o. Segolobogolo re itebagantse le bomme ke dumela gore go tlhophiwa ga me go tsile ka nako e maleba ka ke tla dirisa sebaka se go ithuta mo go ba bangwe gore dilo di tsamaisiwa jang. African countries, how to implement certain projects that can work for us. Captain yo wa pele wa ditlhopha tsa setšhaba tsa 7s le 15s o solofeditse gape go thusa mo go anamise motshameko o go tswa kwa moding ka go ka ngwa ka batshameki ba botlana mo dikolong go inaakanya le motshameko wa rugby mo nogae. Go botlhokwa re nonotshe our development side re simolola hela from schools. Like I said, if you are following rugby o ta bona gore go busy ka get into rugby where we move around schools, reintroduce rugby, to young kids. The team di tshwana tsa bo Hogs, they have development teams ba tsa bana ba banyenyane from bo 3 years all the way up to 18. The team di tshwana bo UB, the team tse dingwe they go to an extent of go adopt a skolo, let's say gongwe a junior school and ba train. E tla re kgwedi e tlang e roba bobedi lekgotla la Botswana Rugby Union le tshegetse bokopano jwa lone jwa ngwaga le ngwaga go tla ka metlhale e farologane go godisa motshameko wa rugby mo nogae. Pakostereke, BTV Sport, Gaborone. Jaanong fa re gara dikgang tsa rona re lebatsa mabelo a dikuta sekgantshwane sa monogae Rose Branch o feditse tikologo ya ntlha mo maemong a borataro mo kgaisano e tsweletseng ya Abu Dhabi Desert Challenge e le karolo ya bobedi ya World Rally Raid Championships. Lebelo leo le fentswe ke monna wa kwa Spain Tosha Streiner wa Honda Monster Energy ka nako ya 2 hours 54 seconds. A sala morago ke wa America Ricky Brabeck yo ene e leng wa setlhopha sa Honda
branch o fetsa jaana a saletse kwa morago ka metsotso e le metlhano le disekonte di roba bobedi ka kakaretso. Tikologo ya bobedi e tla tswelela mosong ono jaaka ba tla bo ba taboga sekgala sa 302 kilometers mo toropong ya Mezaira. So end of stage 1 and it was a weird stage. You know, not take ke sa tswa go wetsa stage 1 sengwe le sengwe se tsamaile sentle go ne go sena bothata ke itumela jaanong go lebagana le stage 2 ka moso. happy to be here and put in a push and my body's feeling okay, so looking forward to the rest of the week and just try and keep it on 2 wheels and have some fun. Re maleletsa masego matlhogonolo mo kgaitsanong yeo jaaka e tlabo e tswelelwa ka go kgaisano e hitileng ya Dumaroko e ne tshwaretse ko Morocco ona tlhoka jalo go ka hetsa kgaisanyo mme re na le tumelo le tsholelo gore mo nakong ya gompieno o tla kgona go garela tikologo eo. Motsona wetso e le jaaka re tla go bokutlong jwa dikgang tsa rena tsa nako eno mo nakong ya gompieno a ke lemoge morwarre Tshepiso Sekolo yona rena dikgang tse ka puo ya diatla mo so montle.